Dobar dan. Evo, mi ćemo danas prizvati duhove. Sa običnom zvijezdicom jer Andreja ne zna napraviti. Zbilje ne znaš. Tek. Ovako. Aha, Sara je edgy. Čekaj, što nije to samo znak od Watch Dogsa? Što ti radiš? Kako reći to, Andreja? Zbilja, what the fuck? To izgleda ko... Ej, ja ću prizvat neke edgy hipster duhove. Okej? I nacrtaj oko u sredini. I kako ćemo s ovim prizvati duh? Smislit ćemo. Bez briga, ja sam ekspert, nisam ovo nikad prije radila, ali nešto mi kaže da ću biti dobra u ovome. Izgleda vrlo fancy. Reci nam nešto o duhovima. Dakle, ja sam uvjerena da duhovi postoje, jer kad sam bila mala, sam mislila da postoje, jer sam gledam video u kojem su rekli da duhovi postoje. I onda vjerujem u duhove. Zanimljiva informacija. Ovo mi je najdraži lak za nokte, tako da ako se neki duh usudi ne postojati i da sam zbog njega iskoristila svoj najdraži lak za nokte bez veze na ovaj tu komad papira, bilo bi mu bolje da ne postoji. Okej. Da nema smisla. What the fuck? U redu. I šta ćemo sad raditi? Stavi onu kost na ovo. Zašto mi... Okej. Što će se sad pisati? Zašto? Jeste vi sigurni da je ovo iskreno dobro? Okej. O ne, što se to događa? O moj dragi Bože. Ja ne znam, malo sam preplašena. Malo sam... Što se to događa? O, hamele. Oh my god. Ne, Andreja, nešto sjećam u sebi. Andreja. Ovo je bilo magično iskustvo. Ja vjerujem da duhovi postoje. Okej. Ako želite uloviti vašeg duha, nazovite ovaj broj. Pornhub. Oh fuck. Duhovi postoje. Oni postoje. Ljuti su. Nazovite ovaj broj ovdje. Kontaktirajte me, molim vas. Ako želite moju pomoć, molim vas. Oni postoje. Ja vjerujem u njih. Oni vjeruju u mene. Okej, mislim da će otići od Ne vas. čekaj. Jer malo ste... Oni postoje. Ja mislim da ste vi malo propali i vi trebate zbilja fizičku pomoć. Vidite duha. Molim vas, objasnite. Oni postoje. Identično. Okej, idem jača. Oni postoje. I trebate... Oh my god. Čekaj, ne mogu uhvatiti. Upalila sam flashlight, izgleda da se sve zamračilo. Bez brige, imate tu mene za svoju pomoć. Ja ću vam pomoć. Vi trebate pomoć, imate crvene oči. Vi trebate pomoć. Zašto ste me zatočili ovdje? Ja ću vam pomoć. Nemojte me plašiti. Ovo su duhovi. Jeste vi sigurni da su to duhovi? Ovo su duhovi. I oni postoje. Oni su dio našeg društva. Šta ste vi? Možda nešto... Jer kamera se trese.